Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Uganda. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Uganda rwateje agaciro ikirego cyasabwe ko gushaka abagore benshi muri iki gihugu bigirwa icyaha. Ni ikirego cyari cyatanzwe n'umuryango WPI urengera uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Uvuze ko itegeko nshinga rya Uganda ribuza ko abagabo bafite abagore benshi bagizwe mu nkiko ngo bakurikirane ubuharike. Ibi ngo ntiboneye kuko abagabo bafite umugore umwe nabo bashobora gukurikirana icyo cyaha kandi abantu bareshya imbere y'amategeko. Mu kirego umuryango wakomeje uvuga ko gushaka abagore benshi bitera ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, icyo mu buringanire ku bijyanye n'imitungo ndetse bigahonyura uburenganzira bw'abagore kuko bibatesha agaciro ndetse bikangiza ubuzima bwabo. Umwanzuro w'urukiko wasomwe n'umucamanza Margaret Burya uvuze ko icyemezo cyo gushaka abagore benshi gishingiye kubaha umuco n'imyemerere y'amadini atandukanye. Ikinyamakuru Report yavuze ko uyu mucamanza yakomeje ko gushaka abagore benshi bidahonyora amahame yo kureshya imbere y'amategeko, kutavangura no kurinda ibikorwa byose bitesha agaciro ikiremwa muntu ari mu itegeko nshinga rya Uganda. Ku bijyanye no kuba gushaka abagore benshi bituma uburenganzira bwabo buhonyorwa, urukiko rwavuze ko nta bimenyetso simusiga bibigaragaza, rushimangira ko nta naho bihuriye no kwanduzanya virusi itera sida nk'uko byari byagaragajwe. Urukiko ruti gushaka abagore benshi ntabwo buri gihe bijyanye n'ibikorwa by'iyicarubozo, kereka gusa igihe habaho guhatirwa gushaka, ariko nabyo ubwabyo ni icyaha. Gushaka abagore benshi hagati y'abujuje imyaka y'ubukure nta hantu bihuriye n'ubugome ndetse no gutesha agaciro abantu. Muri Uganda kuba umugabo yashaka abagore benshi byemewe n'amategeko, cyane cyane igihe byaba bishingiye ku muco we n'idini. Abagore afite bose baba bemerewe kuba basezerana imbere y'amategeko. Ku mugabo wasezeranye n'umugore umwe imbere y'amategeko ashobora gukurikiranwa icyaha cy'ubuharike mu gihe yaba yaryamanye n'undi utari wo bashakanye. Hanyuma ariko ikigo gishinzwe ineza y'isivile muri Uganda cyatangaje ko mu igenzura cyakoze cyasanze abakozi 42 bakora muri uru rwego bafite impamyabumenyi n'ibindi byangombwa bibemerewe gukora akazi by'ibihimbano. Iki kigo cyatangiye gukorera igenzura muri Gashyantare umwaka ushize nyuma yo kubona ko itangwa ry'akazi ryakozwe umwaka wabanje n'ibibazo byinshi. Muri iri genzura hakozwe impamyabumenyi n'impamyabushobozi zirenga 2648. Byagaragaye ko abakozi 42 bafite ibyangombwa by'ibihimbano. Muri aba bakozi 42 bacurije impamyabumenyi abakozi 67 n'abakora mu mirimo ya tekinike ishobora kugira ingaruka zikomeye mu gihe idakozwe neza. Barimo abashinzwe gusaka abantu ku kibuga cy'indege, abashinzwe kuyobora indege n'ibindi. Kugeza ubu iki kigo cyavuze ko cyashyizeho itsinda ry'imbere mu kigo rishinzwe imyitwarire ku buryo kimaze kumva ibisobanuro by'abakozi 54 muri aba ngabo 42. Abakora mu by'indege za gisivile muri Uganda bamaze iminsi bari ku gitutu bitewe n'ibara yanditswe na Perezida Museveni. Yanditse asaba ko abakozi 52 birukanwa mu kazi kubera ko bakagiyemo batuje ibisabwa. Perezida Museveni yinjiye muri iki kibazo nyuma yo kumenya ko mu minsi yashize umugore Julius Nyerere wa Tanzania Maria Nyerere yageze ku kibuga cy'indege Entebbe agahera muri esanseri kubera kwidakora. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitwara amazero wa Tanzania muri Kibabwana Humphrey Polepole yandikiye Perezida Mesuru asa n'umenyesha ko asezeye kuri izi nshingano. Avuga ko bitewe n'imiyoborere y'iki gihugu kuko ngo cyamaze kujya mu cyerekezo kitari cyo, abona atakura n'abantu batazi aho berekeza nabo ubwabo. Ibaruwa yanditswe ku itariki ya 13 z'ukwa karindwi. Bwana Humphrey Polepole avuga ko ishyaka CM ryataye umurongo hamwe abantu basigaye bashyira inyungu zabo imbere kurusha igihugu, agasanga ko Jagara atagakoreramo, ariko amenyesha ishyaka ko zakomeza kuri beri ndahemuka nubwo barimo benshi bahemuka. Mu biza ku mutima wa Polepole no kuntu ngo basigaye bashyira abantu mu myanya nta kintu ubona bakurikije yewe nk'ubushobozi cyangwa se ikindi, agasanga ibyo kwireba akaguma gukorana naryo ngo byaba ari ukubura umuntu. Ishyaka CM ryatangaje ko ibara kwegura kwa Mzee Polepole ryayibonye ariko ritakwemeza ko ari ukuri koko, ngo ari uzi neza niwe yanditse cyangwa se ari igicupuri. Uyu munyapolitiki wagiye ahabwa imyanya itandukanye mu butegetsi bwa Tanzania yavuze ko nko mu guha abantu imyanya mu ishyaka riri ku butegetsi birutse kuba yarebye akumva arumiwe akarekera ngo ariko kwihangana bikaba byanze agahitamo kuva mu izo nshingano. Iyi baruwa itavuzweho rumwe munyapolitiki agaragaza ko imiyoborere ya Tanzania atayemerewe ko igihugu kitubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, agasanga ko ukorera ubufatanyacyaha amateka yazamubaza. Abasesenguzi ba politiki ya Tanzania bavuze ko umugabo yaba yeguye akambika ubutegetsi ubusa gutya agamije kwakubungira mu mahanga akamwe mu barwanya ubutegetsi bashyigikiwe n'amahanga. Ibinyamakuru bimwe bya Tanzania byavuze ko Bwana Humphrey Polepole yavuze ko ubutegetsi bwe bwamuteye ikirungurira hamwe bumvaga umutima umucira urubanza ko yifatanya n'abagizi ba nabi, ariko ibi byose ngo birerekana ko politiki y'igihugu igeze mu ikorosi mu gihe hitegurwa amatora mu kwezi kwa 10. Uyu mugabo wakoranye kugendera John Pombe Magufuli biravuga ko yari yahawe umwanya kubera ko yanengaga cyane imitekerereze ya Perezida Mesuru Hassan akamugira amazina agamije kumwikiza nubwo ngo bamwishyaka rimwe riri ku butegetsi. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banitwa Rigati Gachagua woza ari cyegera cya Perezida wa Kenya yamaganye amagambo ya Perezida tuvuga ko ashaka kumukura ku butegetsi. Yavuze ko amutegeye mu matora 2027 Perezida uterutse kuko byo wise abanzi bashaka kumweguza ku ngufu avuga ko nta ubasha bufitiye kuko itegeko nshinga rifite uko ryabitegetse. Gachagua uri muri Amerika yavuze ko nta ushaka kwiha ubutegetsi bihabanye n'icyamategeko ateganya, amye kwimanda rutazayirangiza ari ku muzuru bikaba kubona ya kabiri. Perezida utamaze iminsi anenga uko aya mabwiriza polisi
polisi ya Kenya kurasa buri wese ugerageza gusabura yitwaje kwigaragambya. Iri jambo Bwana Gashagoza yungirije Ruto yaryikijeho ivuze ko ari icyerekana neza ko ubutegetsi bwa William Ruto butabasha kubariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu. Abanyakenya bamaze iminsi bigaragambye bamagana ubutegetsi ndetse n'urugomo rukorwa na polisi y'iki gihugu. Abo baturage mu karere ka Nanyuki nabo baraye ko guhera ku wa kabiri bazigaragambye ubuzima bwahagarara nyuma y'aho umuturage apfiriye muri kasho ya polisi. Uyu muturage Julian Joshua w'imyaka 24 yafunzwe na polisi tariki 7 ukwezi avuye mu myigaragambyo ya Sabasaba. Itangazamakuru rya Kenya ryavuze ko abaturage ba Nanyuki bavuze ko leta ihawe uyu munsi wo kubagejeje mu butabera bakekwaho urupfu rwa nyakwigendera byagera ku wa kabiri bitarakorwa bakajya mu myigaragambyo yamagana urupfu. Abaturage bavuze ko polisi babonye ko yakomerekeye mu myigaragambyo bakanga ko ajya kwivuza bakajya kumufunga. Bakwiye kubazwa urupfu kuko azi ibikomere yatewe n'amasasu yarashwe na polisi ubwo yatabwaga muri yombi ngo umuryango we wasabwe 50,000 by'amashiringi ya Kenya ngo rekurwe ku ngwate. Barayabura rinda no gukira muri mabuso. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakozeje babo nino barandika Mansiko Mezeri wa Amerika muri Kongo Kinshasa Madame Raketamerine yabwiye itangazamakuru rya Ufaransa ku Rwanda na Kongo Kinshasa batangiye gukira mu ngiro umwe bikubiye mu masezerano y'amahoro basinye Washington mu mpera z'ukwezi gushize. Uyu mutegetsi wukije ibihugu ko ari ibihano bikakaye ku Rwanda ruzayirahira kutubahiriza amasezerano birimo bya diplomasi ndetse n'ubukungu. Tamerine yavuze ko intango yo gushyira mu ngiro amasezerano ari urwego ruriho ruyasuzuma kandi ko umuhati wa Amerika uzagera ku masezerano na gahunda zayo uko byagenda kose. Agaruka ku cyizere Amerika ifitiye amasezerano abanyekongo batavuga na leta bavuga ko ntacyo bayitezeho. Tamerine yavuze ko ibihugu byombi byagaragaje buri kintu kizakorwa n'ingengabe kizakorwamo kandi ko byemeye ko bizajya bitanga abagabo ku byo buri kimwe cyakoze. Abanyekongo bamwe babona ko amasezerano ari ikintu kiri aho ngaho gusa kuko atari impamvu nzi y'ikibazo cyatumye intambara yaduka muri Burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu mutegetsi wa Amerika agaruka ku nyungu ibihugu bifitemo kubariza amasezerano y'amahoro yavuze ko nk'ubu hari umushinga w'urugomero rw'amashanyarazi uzahuza Kongo, u Rwanda n'u Burundi ufite akavagari ka $60 z'amadolari y'Amerika ariko ukaba utatangira mu gihe amahoro adahari. Mu bisi yose tegereje n'amatsiko bizava ibiganiro byo guhuza leta ya Kongo n'umutwe wa M23 bibere Doha muri Katari ndetse bamwe bavuga ko ari byo bizagena hazaza h'amahoro muri Burasirazuba bw'iki gihugu. Gusa muri amasezerano ya Kinshasa na Kigali ingingo yo gusenya umutwe wa FDLR abasenguzi bagira bagasanga ariho bizaguranira kuko kuyisenya bingana no gusenya igisirikare cya leta ya Kongo. Hanze muri Afurika mubwira ko Perezida Paul Biya wa Cameroon w'imyaka 92 niwe kandi mukuru w'igihugu ukuze kurusha abandi ku isi yatangaje ko aziyamamaza mu matora azaba mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Mu itangazo yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ryakeye yavuze ko ashaka n'imari izaba ari ya 8 kubera kubisabwa na benshi cyane bo mu turere 10 tw'igihugu cyacu nabo muri diaspora. Ati ni umukandida wa perezida mu matora mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Ati kandi mwizere ko ubushake bwanjye bwo kubakorera bujyanye n'uburyo ibibazo duhanganye nabyo bikomeye. Ubutegetsi bwa Paul byagiye kumara imyaka 43 bwakomeje kunengwa ruswa, kunyereza umutungo wa leta, imiyoborere mibi no kunanirwa gukemura ibibazo by'umutekano. Kwiyamamaza ko gukurikiye gushwana n'abamwe bahoze ari inkoramutima ze muri politiki zo mu gace k'amajyaruguru ya Cameroon zagiye zimufasha gutsinda amatora yabanje. Biya ntaratsindwa amatora na rimwe, naramuka atsinze nayimirijwe azategeka indi myaka 7 ishobora kuzarangira buri umwaka umwe gusa ngo wuzuze imyaka 100. Mbere yuko atangaza iki cyemezo muri Cameroon no hanze hari benshi bari bakomeje gusaba ko yigama akava ku butegetsi akareka akaza bakiri bato. Mu minsi ya vuba bamwe bari hafi cyane muri politiki bavuye mu ruhande rwe batangaza ko nabo bashaka kwiyamamaza nka Isa Chiruma Bakari hoza ari inshuti ye y'igihe kirekire. Mu kwezi gushize yeguye muri guverinoma vuga ko agiye kwiyamamaza kugira ngo avane Biya ku butegetsi. Chiruma yavuze ko ubutegetsi bwa Biya bwagambaniye icyizere bwahawe na Rwanda ahitamo kujya mu ishyaka risanzwe ritavuga rumwe nabwo. Biro Buba Mayigari minisitiri w'ubukerarugendo nawe wabaye umusangirangendo wa Biya igihe kirekire mu mpera z'ukwezi gushize nawe yatangaje ko aziyamamaza. Ababiri bari ingenzi ubutegetsi bwa Biya bombi bakomoka mu majyaruguru y'igihugu cya Cameroon. Ku rundi ruhande ariko muri Sekamutu nawe ari minisitiri nyuma akaza kuba utavuga n'ubutegetsi bwa Yaounde. Mu matora aheruka yabaye wa kabiri Kamutu yafunzwe amezi 9 nyuma y'uko yamaganye ibyavuye mu matora ya perezida ya 2018. Abategetsi bashinje Kamutu bugumura Rwanda kubera imyigaragambyo yateguwe n'abamushyigikiye bemeza ko amatora aranzwe no kwibira amajwi Biya, ariko ibyo leta yarabihakanye. Kamutu nawe aheruka gutangaza ko azongera guhatana na Biya mu matora ari mu kwezi k'Ukwakira. Ngaretse inyuma gato ariko kandi perezida wa Kenya Dr. William Ruto yatangaje ko abatavuga n'ubutegetsi bwe n'abayobozi b'amadini bashaka urubyiruko ngo rujye mu myigaragambyo rwangiza ibikorwa remezo bazahanwa hakurikijwe amategeko. Yabigarutse ubwo ari mu bikorwa byo gutera igiti muri Simwoto mu gace ka Erigayo hari ku itariki ya 12 Nyakanga. Perezida Ruto yongeye gusubiramo ko abantu bakora imyigaragambyo basenya ibikorwa remezo bazajya barazwa mu kaguru kandi abataye muri yombi bagahanwa nk'abandi banyabyaha bose. Yahamije ko batavuga rumwe ari bari inyuma y'imyigaragambyo n'urugomo rwo gusenya ibikorwa remezo bamwe mu rubyiruko bishoyemo. Ati nihanganye igihe kirekire ariko ubu ngubu ndarambiwe. Bamwe muri mwebwe bashishikariza urubyiruko guhungabanya umutekano muzabiryozwa kandi ntimuzitwaze ko mwazize impamvu za politike. Dr. Ruto yavuze ko imyigaragambyo igamije kwangisha abaturage guverinoma ye, agashinja abatavuga rumwe na bamwe mu banyamadini guhishira abanyabyaha barimo n'abasenya ibikorwa remezo. Ati ntimudukangishe politiki, tuzakora ibishoboka ngo turinde ubuzima n'umutungo by'abaturage ba Kenya ku kiguzi byadusaba byose.
uko niko Ruto yavuze ko bataye muri yombi bakekwaho gusenya no gutwika ibiro bya polisi, inkiko n'inyubako z'abikorera muri Murang'a, Nyeri, Nakuru, Nairobi, Mombasa n'ahandi mu gihugu, bose bafatwa nk'abanyabyaha bazitabwaho uko amategeko y'igihugu abiteganya. Hanze ya Afurika, mu mahanga yakuriye amabwire ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagaragaje gahunda zo kongera cyane amafaranga leta ikoresha mu gisirikare, aburira ko ubwisanzure bw'Uburayi bwugarijwe n'inkeke nini cyane kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabayeho kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye hari mu 1945. Mu ijambo yagejeje ku ngabo z'Ubufaransa mu murwa mukuru Paris, yavuze ko turimo kuba mu gihe gikomeye cyane kubera umubano w'ibihugu by'urusobe. Macron yasabye ko ingengo y'imari ya gisirikare y'Ubufaransa yongerwa miliyari 3.5 z'amayero umwaka utaha, ndetse kongerwa miliyari 3 z'amayero mu mwaka wa 2027, akomoza ku nkeke itewe n'Uburusiya yamaganye bagashaka bahake n'ibihugu by'ibihanganye byomekaho ubutaka bw'ibindi bihugu. Intambara yakomeje muri Ukraine kuva Uburusiya bugabye igitero gisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare mu myaka 3 ishize. Macron yasezeranije ko bakabira ingengo y'imari ya gisirikare y'Ubufaransa bitarenze 2027. Iyo ni imyaka 3 mbere y'igihe usanzwe cyari giteganijwe. Muri 2017 ingengo y'imari ya gisirikare y'Ubufaransa ni miliyari 32 z'amayero. Muri gahunda Macron yatangaje mu ijambo ryo ku cyumweru, iyo ngengo y'imari ziyongera igere kuri miliyari 34 z'amayero mu myaka 2 iri imbere. Ibyo byifuzo bye biracyakeneye kwemezwa na leta y'Ubufaransa. Muri iryo jambo yavuze mbere umunsi mukuru wa tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi, ati kuba mu bwisanzure muri isi ugomba kuba utinywa, kugira ngo utinye ugomba kuba ufite imbaraga. Macron yavuze ko sinema gusubira mu buhangange bushingiye ku mbaraga kirimbuzi za nucleaire no kwiyongera cyane kw'intambara zikomeye. Yanakomoje ku gitero cya Amerika yamisha ibisasu kuri Iran mu kwezi gushize ku mirwano hagati y'Ubuhinde na Pakistan, ndetse yanakomoje no ku cyo yise guhindagurika mu kwiyongera no kugabanuka k'ubufasha bwa Amerika kuri Ukraine. Mu kwezi gushize ibihugu bigize umuryango wo gutabara n'Uburayi na Amerika utani byemeje buri mwaka kugenera igisirikare 5% by'umusaruro mbumbe w'igihugu kuri buri gihugu, uvuye ku ntego byari byihaye imbere ya 2%. Ubwongereza nabwo bwatangaje ivugurura ry'ingengo y'imari ya gisirikare yabwo. Minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza John Harry yavuze ko ibyo bizaha ubutumwa Moscow. Kuwa gatanu umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa General Thierry Burkhard yavuze ko Uburusiya bubona Ubufaransa nk'umwanzi w'ingenzi wabwo i Burayi. General Burkhard yavuze ko Uburusiya buteje inkeke irambye ku Burayi, yongeraho ko ipeti ry'ibihugu by'i Burayi mu isi y'ejo ririmo gufatwaho icyemezo muri Ukraine. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa François Bayrou itezwe gutangaza ingengo y'imari y'umwaka utaha kuwa 4. Nkiri mu Bufaransa kandi mubwire ko Ubufaransa bwatangije iperereza ku rubuga rwa X rw'umuherwe Elon Musk rushinjwa kunyuzwaho imvugo zihembera urwango no kubangamira demokarasi mu Bufaransa. Iri perereza ryatangiye mu birego biri kuri urwo rubuga byatanzwe muri Mutarama uyu mwaka. Umushinjacyaha w'Ipari witwa Itegeko yatangaje ko iryo perereza rizibanda kuri urwo rubuga n'abayobozi barwo bakuru bakekwaho guhindura imikorere yarwo bagamije kwivanga muri politiki z'ibindi bihugu. Ikirego cya mbere ku mikorere ya X cyatanzwe n'umudepite witwa Eric Butler wo mu ishyaka riri ku butegetsi rya Perezida Emmanuel Macron. Yagaragazaga ko uburyo ibitekerezo bigenzurwamo bigakurwa ku rubuga rwa X ari ikibazo ku bwisanzure n'demokarasi, kandi ko ari Elon Musk ubwe ubigennye gutyo agendeye ku bitekerezo bye bwite. Ni mu gihe ikirego cya kabiri cyo cyavuga ko hari impinduka zakozwe mu mikorere y'urubuga zituma ibitekerezo by'irondaruhu no kwibasira abaryamana n'abo bahuje ibitsina bigamije kubangamira ubwisanzure, kandi ko ibyo mu Bufaransa ari ukuniga ubwisanzure. Tariki ya 10 Nyakanga umwaka nabwo abandi banyapolitiki babiri mu ishyaka rya Socialiste Thierry Sauter na Pierre Jouvet batanze ikindi kirego kuri porogaramu y'ubwenge buhangano yitwa chatbot kubikoreshwa amagambo ari mu rwango yibasira abayahudi ndetse no gushimagiza Adolf Hitler. Kuri icyo kirego kijyanye na chatbot ariko ku itariki 9 Nyakanga umwaka ubuyobozi bwayo bwari bwatangaje ko bwakoze amavugurura agamije gukuraho izo mvugo z'urwango. Hari abanyapolitiki burayi bari gusaba igenzura rikomeye ku rubuga rwa X n'izindi mbuga nkoranyambaga ku bijyanye n'ibitekerezo bitangirwamo. By'umwihariko rero ni Musk ari mu bo bafitiye impungenge kuko mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko muri Gashyantare yashyigikiye ishyaka rya FD rirwanya abimukira, bituma ribona umwanya wa kabiri mu biganze mu nteko ishinga amategeko. Naho Ukraine yavuze ko bamaneko babiri bakora Uburusiya bishwe nyuma y'uko maneko wa Ukraine ku rwego rwo hejuru yishwe arashwe kuwa 4 ushize. Vasily Mariuk, umukuru w'ubutasi bwa Ukraine bw'imbere mu gihugu SBU, yasohoye itangazo ryo mu buryo bwa video bavuga ko bamaneko babiri bakora ubutasi bw'imbere mu gihugu cy'Uburusiya babonetse nyuma y'ishakisha ryimitse barishwe mu gitondo cyo ku cyumweru nyuma y'uko banze gutabwa muri yombi. Bibaye nyuma y'uko bari maneko ku rwego rwo hejuru ya Ukraine Colonel Ivan Voronichi yishwe arashwe amasasu menshi muri parikingi y'imodoka mu murwa mukuru Kiev ku manywa y'ihangu nyuma yo kwegerwa n'uwo muteye utazwi wahise ahunga aho byabereye. Ku cyumweru polisi ya Ukraine yavuze ko bamaneko babiri bishwe ari abaturage b'igihugu cy'amahanga, ariko n'ayandi makuru yatanze Uburusiya ntacyo bwahise busubiza kuri ayo makuru. Amashusho ya kamera z'umutekano ugenzura n'intaramakuru by'Abongereza Reuters yagaragaje umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira wijimye w'amaboko magufi arimo gusohoka mu nyubako iri mu karere ka Alphonse
ko mu majyepfo ya Kiev nyuma gato ya saa 3 za mu gitondo ku isaha yo kuwa kane ushize, ni ukuvuga nka saa 2 za mu gitondo i Kigali no mu Burundi, ni mu gihe undi mugabo yagaragaye yiruka musatira. Ku cyumweru SB yavuze ko bakeye ko bari barakurikiranye ingendo za Colonel Voronicke mbere y'icyo gitero, ndetse ko borejwe amakuru ndangacyerekezo y'ahantu ho kwihisha ariho bakuye imbunda nto ya pistole iriho igikoresho kigabanya urusaku rwayo igihe irashe. SB yavuze ko nyuma y'uko umuneko wayo yarashwe, abakekwa bahise bagerageza kwiyoberanya ariko baza gutaburwa nyuma y'iperereza rya SBU ifatanije na polisi y'igihugu. SBU ishinzwe imbere na mbere ubutasi bw'imbere mu gihugu no kuburizamo ubutasi bw'amahanga, ibizi nka counter intelligence cyangwa se contre espionage. Ariko kuva Urusiya bugabye igitero giseseye kuri Ukraine muri Gashyantare mu myaka 3 ishize, SB yagize uruhare rukomeye mu bwicanyi n'ibitero byo kudurumbanya ibintu imbere mu Rusiya. Mbere mu butasi bwa Ukraine babwiye igitangazamakuru bise ko ubwo butasi ari bwo bwishe mu Rusiya General ukomeye Igor Kirillov wiciwe mu murwa mukuru Moscow w'Urusiya mu kubuza k'umwaka ushize. Muri Mata y'umwaka General Yaroslav Moskarik nawe yiciwe mu gitero cy'igisasu cyatezwe imodoka i Moscow, igikorwa Urusiya bwageze kuri Ukraine. Ubutasi bwa Ukraine bwigeze n'imwe bwigamba ku mugaragaro izo mfu. Izi mfu zo mu cyumweru gishize zibaye nyuma y'uko ibitero by'Urusiya kuri Ukraine biciye umuhigo wo kugera ku kigero cyo hejuru bitari byarigeze bigeraho mbere. Kwa kabiri Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Urusiya bwagabye igitero cyo mu kirere kuri Ukraine cya mbere kinini cyane. Umuryango w'Abibumbye Loni uvuze ko mu kwezi gushize kwa gatandatu Ukraine yagize umubare wa mbere munini cyane w'abasivile bishwe hamwe n'abakomeretse ku kwezi, ubayeho kuva imyaka 3 ishize intambara yakwaduka. Imirwano ku murongo w'imbere yo ku rugamba nayo iracyakomeje. Ingabo z'Urusiya zirimo gutera intambwe gahoro gahoro mu burasirazuba bwa Ukraine, ndetse zirimo kwisubiza igice cy'akarere ka Kursk ko mu Rusiya ingabo za Ukraine zafashe mu gitero gitunguranye cyo muri Kanama mu mwaka ushize. Uburusiya buragenzura 1/5 cy'ubutaka bwa Ukraine, harimo n'umwigimbakirwa wa Crimea mu majyepfo bw'iyometso 2014. Umuhate wo kumvikana ku gahenge muri intambara imaze imyaka irenga 3 ubu ngubu waracogoye.